Atongeria mwanya bakendini ni bamenerete ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni kiria bakuga ati kwarireria kinyama karika jampitho kiro kiria arithi. Atongeria baba bakanisa ya EAPC batongeretwe ni Reverend Charles Mungathia baugite bobote bumotongereria abatere kuthithia riria antu baria atongeretie bakwangaikwa ni untu bugwati mbaru ni Bishop wa kanisa ya NICA Stephen Kalunyu, Nicholas Chabari na Chonkuruki. Mithungutho ino yonthe ya ukumia Murungu ni kanisani ya EAPC intere chanto beto kiongo na arau kwina muthurano wa makanisa amwanya ma EAPC bathiite gukumia Murungu. Nkagitani waka Reverend Charles Mungathia wa kanisa ino nathire nambe na kumeneria ngavana Kawira Mwangaza orakuga nethiritwe akiri ibonene warira anto bakwithua nkya na kinyankuruki kuragwa barabangi kumania na wagagia abokaria muno gwamba abwandithia untu babu gwatiritwe ni Bishop wa kanisa achanika no Stephen Kalunyu orakwentereche mutuate turi antu banyambene twina kithikirwe kinene no ntu bora antu beto baba inge barabarari na ng'ombe ireyerwe cia kilogera Isiolo ni imwirire mene bya Isiolo ningi jetere Samburu inge jeta Marsabit tukwira wasiri wetu Professor Kideke tafadhali operation nethithwe ng'ombe cietu cia Meru cia nyambene ni chokwe antu beto barabara itongo bonde baraire maskini ka koro baita waichara iria bongo no ng'ombe joni iraitire ama uko wapi gavana wetu ina gavana dole hauwezi kufanya kazi wewe mwenyewe utomba kuruka wewe ngo patana na wengine mfanye kazi katika Meru County vizuri na wange walitangwa Meru County bwana haleluya haleluya au wakati ng'ombe zinaibiwa hapa Tanzania kuna wakati umesikia gavana akiongea akisema ng'ombe zimeenda kanagwa sauti ya gavana wewe ng'ombe ile weka wewe mama ni kwa nini unakaa unakimya leo ndo mama tu kila usikimie kwa sababu wewe ni mama wetu wa Meru County akira ndo wewe wewe inatoa Meru County wewe gavana wetu katika Meru County gavana wetu na ukira muno mwanka wa karayaka thirikari ra twitutengea mana thirikari rere akwina atu muno ebati kuthetera utonga wa Meru ni ngavana na kira turombe kia ngavana ni arome kinya we kutukaria security on kuromba ngavana wetu tumwendete Kawira Mwangaza inkumuromba aiwe kiao kyo tonga bubwa we bukura no nturia muntu Meru aukua ewikure we kura iria ng'ombe ya Meru wita ni utonga bwa we bukunyia yori nyanga gavana etwa Meru kinya we bawatanire na gavana wa Isiolo kenda bathiata ng'ombe yu na Meru bethra bena security na ng'ombe cianto itekaure ringi gavana wa Isiolo Ibrahim Guyo amefanya juhudi kubwa sana, aliweza kusaidia sana kuhakikisha kwamba ile mifugo imefuatiliwa na mpaka saizi ameendelea kufuatilia. Atomeria baba wamwe na mubunge wa Igembe North Don Julius Taitumu ibagwetete kinyama ntomeye kithomo bakiwa kithomo kina batana muciari wothe na bothomithie mwana wake matele muhimu ni atwathomediana na bana bate kuthoma batire school bete bakatitengu anto wale baite siagao baite konira Kenya baite Tanzania mtu akaugiri sikia mtu mwe tunasikizana kwa hiyo wale wasomi mungangane na babwe utekia wakikia kwa mwana kia wake abi na baita kuria kutu na tenera liko ni mtu kwa kweta kuiteja twana turato kuyukua tweto twemira antu atwithura twe skuru oni ndi mwarimu na imbendete kithomo na kithanta athomere kandetire otwemira antithirwa ndi andi kwa wende antu ibarukiria na bathome ana bena akie kuthoma mwanka mwana akinyara kwenda no ntu wata mwana akieke rira kurambiririo usumbura irio kariranwe tukendeni kweya kurirana na beto bakurire atubae akie othai ana ibathome ana iba kare skuru kwa tha muciari otena mbecha waeta kurithia mwana kia inya kemto Waguma Antoni emegio karia na mwimagwatiritwo na maendeleo mara mangi mubunge Ojo wa Igembe North agikathagwa muno nontu obakurutanira wake otigira ukaria ibukuthi na mbere na kwagira Rwanda roro wetu itodera twena thine security tomuririra tona na munene tu twae wakambe ya stop theft na tuwe kwa wakambe ya stop theft ere Rwanda dai na ipo kuona mandu wa security rotere roro wetu rimarikate ndari ndio ukania mthaka cie kanisa
kura bikibiki no to muntu ura bikibiki asuno na korowa pending kubere ibaure no to komori mwezi miwe na ratodiririsio ko wakira kura bonde ku bikibiki era ekare aweta mudakoro kwa karera myake ni itatu na kinywa to yete nerando yo mekorerando nebo pesa lakini mtu nale kole leo tongeje bora muntu tawogeri akiri ya wa mwabe kute akaulo security rebo tongeria akubye be kutera tanda stima na kadia nkopia stima ishure inatena na ili chote ndio na stima ito ende list yetu kile wasili na ito kwa hiyo chukuma to mbona stima iliko chukua tu ebutu nara ende ratwa kwa baba idaro grass na mwangalia bamba kumira abandi bakumira hiyo mambo yote tunataka kubadilisha. Weekend kumeke North, Western Class, Chabari.